Sidai FM ewangan ngeju. Embuku or Galatia ematwele urkere lenye liare. Nejunchere endare ruknoto lolan wele kai amotena intabaya ya ngiranapat e Kristo. Walai nini ngoni lang kio monito or marilo le punti eretoto tangara kyor barnoti lenye watamuya teresharanado o larin waranet. Eke jankarnenye dankan lekaken punti. Eraba kiro hospitalini na pasha neba kira na rishata te hospitali emoy teaching enit farol te eloet. Eraba ye bilin sunit miet negira ponari ananka ken reto wala she lengtengai kio moni ye pirete le marei tenkiri to gini grama yen kai eimu kunambari ormosori nabishana na udoile wini nabo nabishana ungwan wini 0796 317743 kimayen kai tangara ke eresotoino Ay Maria Ay Maria Paya ala nini muni lai osingolio sida yu leng tene bosi orkili kwele te pato leng nale wala nini muni lai niki gira o muni yeyo lado ke gere roshi akete nebo kita sambasa pukino leng ena pukunoto right nikito dua sile lo lekita reto etudumala itoria nini shiunye lo mwei yes nitu membare le lodi nyosho mata lo shule bo yes nishi yanka yo momnishi uto hiyo lo siaje wori sinyala barundu jidan kan lekaken punti na the same kishu kingira ho muni yere toto yes wala nini muni lepeta bila na kisipitali yes eti le barnoti hospital la jene Moi Teaching and Referral Hospital yes kingira ho muni yeta basali maternity amo kita sasa bugin na jogo na meke na uruki asira supati rejo nyolo mani langai meke duga nyakingaja meke do kiasira na sidai na supati wala nini muni wale nikinkore nikire na chere shoma ke mpesa ino nilo send money tera wakento nikira mayeni ankai amkai yala do kita mayono loiro yana yata tebeka ore number nira wake na 0796317743 anje kai gilra 0796317743 na ikimayeni ankai tinikiboboke na sneja mararete la mari adolta ngono gira sante tinebos sawa tinebosi na pononjo thank you so much dila lo shitanga ragile lo shito niko mani yedomi kio mono shile lo masa lampoken yes meta sim shina simu wala na jen embaye ni matasa yes. Amu mani gni jangama jinari pasco le roshola dorungani dikio mani yedan kanyi sapo yes wala na kinda ito na rishata pe kiret lo mari nyama
Na ina pee kigira aomon iyie oshiake nikigira aomon piitumoki ataret ele marei. Yes. Nikiomon iyie mintoki aosh ina simu. Ashe oleng. Ore ninye nena amba naa iyiok oota. Iyiok oota nena ina. Ore entoki naishoro iyiok pee kias naa pee king'amaa nikitambua iyie ajo iterewua nikisum orkilikuai lino simple kake miking'amu simui tilo aini. Nejia ake etiu. Ashe oleng Kevin Tankoi, ashe oleng metamayiana olaitoriani na. Tang'ama sii duo ninye enijito. Tang'ama sii duo ninye enajito. Simoi Tinkoi. Iyieu duo nikirewakini ina toki amu maitieu ninye atolimu. Tapasali. Hapana kubali hiyo. Yes. Ashe oleng iltung'anak pookin oogira aareu ashe metamayiana olaitoriani. Metamayiana Enkai. Yes, oltung'anak awoshito tapasali mee nawoshi ina. Tang'amai dii ninye toninye ena. Maniki ejito keyieu enikilia ina bill. Maniki ejito kayieu nanu naikilia ina bill. Etii niwoshu piijo kayieu naikilia ina bill duake sipitali. Meeta ninye njere. Kang'ata duake keyieu naa eloi kulie tung'anak naanika. Tereu message ejo. Ore piidol ajo kitamaisho naa ing'amu. Peeliyiolou ninye olainining'oni ajo ng'ania itamaita ng'ae. Iyiok. Miiti naa ore naa peening' ajo kitang'amua nedung'. Kake mirodoi. Kake iyie nejia ore amu eshomo iyiok erishata. Nelosi likae kilikuai letipat oleng toolairemok pookin lorpaek olchani ojo ole Mahindra olainining'oni oing'ua enkampuni naji ene Kenagro Suppliers Limited. Ore ele shani naa kiliki oshiake iyie ajo nchere keji Mahindra. Ore esiai ele shani naa peer enyaru pookin oompukunot pookin, inkujit natii olchamba lino, ilo shafu lemakeyie irpaek tiatua olchamba lino. Ilo likingira ayaki hasara naa ingira ake pooki rishata aishooyo mpisai metukurrokini irpaek. Ore ake piiwosh ele shani oji ole Mahindra nikirikino ina siai enkurrokinoto. Toning'o taa ore ake pias nejia nikirikino ina siai, ore ina budget nilo enkae budget tenkaraki idipa ele shani ina siai pookin natukurroki irpaek. Keer enyaru oompukunot pookin olainining'oni ometabaiki ninye nena naatubulutua naanotito akeyie mbenek 2 mpaka 3. Keer ele shani asesekuan pookin neeku metii oladuo shamba. Ore sii eninkunaki naa nchere toosaai enkakenya tenebo sii osaai enteipa toosho ele shani olainining'oni lai amu inakata duo esidai oleng. Naa ore peekijito tedekenya ashu teipa enoshi kata njo kikonji aaku kirebuk ajo naa nanu naa nkulupuok olchamba. Toning'o taa ijo kikonji aaku kirebuk ijo keshalishali. Bas ore piiwosh inakata naa nejing'aa mpaka ntona enaduo nyaru nedung' pookin neer. Ore baada owikii are miingil adol ilo chafu olainining'oni lai tiatua olchamba lino. Ore sii eninkunaki naa nchere tayiolo ajo olorpaek ake ele. Milo taaduo aitayu entaboi alo awoshie olchamba loompoosho ashu oloshi lorpaek ompoosho ashu nkwashen. Tapasali olorpaek ake ele oji Mahindra naa ore ake piata olchamba akeyie oba enaa oliata, iyekai naaba anaa niata, shomo akeyie ng'oru ele shani oji Mahindra oing'ua Kenagro Suppliers Limited. Ore sii eninkunaki naa nchere ore litai naara 20 enkare 20 oloshi doldol oloshi pira likijo oltingis le 20 liters intushulaki ele shani 300 ml bas piitumoki atoosho olchamba lino. Ore sii packages naatumie ele shani ketumi 500 ml elita nabo, litai naara 5, litai 20 ele shani te Agrovet pookin nikitaaniki. Tijing'a akeyie tejo kore olchani ojo Mahindra oing'ua enkampuni naji ene Kenagro Suppliers Limited. Teniyieu niyiolou nkumok oleng iwoshoki oltung'ani oji Ben Ole Koikai te 0711 806 254 0711 806 254 arashu iwoshoki oltung'ani oji Frank te 0704 650 163. Ore ake pias nejia olainining'oni nikilikini imbaa kumok oleng naipirta ena ampuni naji ene Kenagro Suppliers Limited wele shani sii oitaituo ena ampuni olchani oji Mahindra olchani orr enyaru pookin nikingira aitanyamal ashu nagira aitanyamal olchamba lino peemitum iyie faida tiatua enkiremore nitii. Mila maari. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Ore taata onkarna nanu eji likikuputia napukunye ena murua sae ama ining'o Sidai FM amu etaa ong'an ng'ejuk tolosho le maa. Samuel naata kulo lekuka loltulet nainining'ito Sidai FM tipika yiok eneishaa pii. Leila narolu esiai tena murua orkunono ainining'ito Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Mandela Makala ainining'ito Sidai FM tena murua olowang'. Olena Nkapita ainining'ito Sidai FM tena murua olowang'. Leboi Tangile ainining'ito Sidai FM. Dominic Mbario ainining'ito Sidai FM atii emurua orkunono. Kaji Jackson Olmeserenda lenkang' olekuka ainining'ito Sidai FM anyor redio Sidai FM tenkaraki eaka yiok imbaa sidain atua muruan.
Elengelike yo. Elengelike na? Tajendito. Girige goso. Ningo shemia tenejineja. Nyo. Ningo. Era shide ne lilo ibono gali. Level do yelangai. Oh, ne ke yolde sin. Ake lo ibono ko bagan. Ento lige lo ibono legis. Le goris. Ay medio shi medio lo njel dana le goris lo ibono. Kedum sohi. Oh medio. Ne bagati. Ira agadi ningo ankatini na bona. Na rejo ki eshomoki rejo lidi alengo pinyalo ideal. Ibu yede bag. Pa el obono na wala lo. Nyaina. Marua kaki. Kaki kiro sinte kaki kiro nelo dua pa de lo. Lo do lo rasa. Ngai na jiro no lo rasa. Ay, orang ngiri yuri so. Alafu orang ngiri sabuk no yuri so. Alafu nesa nyo. Ne je siang ngalangania. Ente menna. Wesha moge. Kere ni jo. Eni krawagni adelegir. Odo ngana kare puto manare. Nolo boni krawore gua. Ajera largun. Yara dike. Nijo serandra. Ere bul kamana sono sosoro. Iye. Maino sagna nara. Ne boni hombre woi ke serandra. Yok dora. Anyeu. Nilimu ade. Nijo ya ento shugola wara mani. Ore nare ke masai do hiya na nenda yenta bo lego na yena. Nelag Na kera na pagi kera na senjer masen na suja be. Be to robilian na dosia. Iya. Yo la masai de shogo. Ngisha ya bokan na bongkolan na. Ne ndu na tori dia legel gu. Kegol sidura na kenkishi na jibo gol. Ore hodu am kegol na. Kage gerin na langa jamaa sinta. Bai. Bai be munda ba na jona na. Basi. Na ni kitumiki. Era ba genkro. Amari jona ba jona ba la lo me sudur. Iye. Ni da ini. Au. Do bogo. Elle. Ya rona na iri ini. Iye.
Iya dah iya. Nemiyiolo ajo kaikuna peekitum Google. netumi yate Google ake Google ake Maasai. Google olopeny. Google ake aikonji. Abalabarab jo kiruto na suspect. Iyiolo ira suspect. Kadolta amu kira ne Google pookin. Neeku iyie ake etii. Ara iyie nere ne Google. Google Map. Kira Google. Ore entoki naji Google olainining'oni naa inoshi tokitin e mtandao. Neeku taa ore sininye nena ntokitin kumok ene mtandao. Eshomo yiok erishata kabisa. Olainining'oni ong'uan otusaidia te saa 11 teipa. Yes. Naipa tenebo opaato. Ore doi eton kiliki ilainining'ok orkilikuai ashu orkiu lenkolong eduo taata. Kira orkilikuai dorrop oing'ua enkitesheni. Ntomasho ake olainining'oni matalakaki ena sile. Pee kishukunye tayiolo iyie. Olainining'oni ajo kanyioo taata kigira aimaki tenoolong. Ndio. Milamari olainining'oni. Olainining'oni era olairemoni lorpaek mekure duo itum asara nena ewalata nabikoo enyamali pookin enyaru tolchamba lino lorpaek. Nelo olchani sidai aisul te pookin oji Mahindra 537.5 SE oing'ua enkampuni e Kenagro Suppliers Limited. Ore ele shani neishaa niwosh olchamba lino lorpaek etubulua enyaru aakweno mbenek are ompaka mbenek nara uni. Neishaa sii niwosh ele shani olchamba lino airebuki enkop naa kiar enyaru ompukunot pookin nemeitoki abulu tukul tolchamba lino tiatua lapaitin ong'uan ompaka lapaitin ile. Ore litai nara 20 enkare neishaa nipik milimitani nara 100 ele shani. Itum ele shani oji Mahindra tekuna kiririkinot: nusu elita nabo, elita imiet olitai nara 20. Itum sii toowueitin pookin neemieki irkeek lolchambai Agrovet pookin nikitaaniki. Teniyieu niyiolou nkumok tooshoki Ben Ole Koikai tormosori 7 isiet ormosori 225 arashu iwoshoki Frank tormosori 7 ormosori 425 ormosori 143. Ya que en el Tao la ya que en el Tao dámelo caí, en el Tao dámelo caí, en el Tao dámelo caí, dámelo caí, llega en el Tao dámelo caí. Nameloi tenebo onaipa hii nikitayiolo irmaasai enkiguana enkolong erara peetumoki kitayiolo irkiliku kumok likiata tenkitesheni. Naa inji ikununo orkiu lenkolong etaata. Naipa odomi. Yes. Ipuopuo oshi kanisa? Eshupuopuo duo oshi ntae duo ntae kanisa. Elobonga kanisa enye oshi. Kajo nanu tejo duo ntae ipuopuo kanisa ntejo. Kake ni sawa duo ntae. Haina shida. Hata singira ikilikuwa olainining'oni tenkolong etaata. Yiolo ajo enkata esiasa. Etoning'o? Siasa. Ore orkuak likingira taata aimaki tenoolong. Naa orkuak oikununo inji. Eewuo siasa kanisa. Eketata ilairukok. Aketa sinye orpastai. Nchamenye. Naa yiolo ninche aisudoi ajo sinanu piilala aitereu ajo kanisa kiti nikijo maisapot oltung'ani. Neitoomo naaji ninye orpastai ashu washirika le kanisa nejo maitoomono leng'ani amu kiata naaji mchango naje pee elotu aishangaki yiok mashinini mateshet kanisa ajo sinanu naa piilala aitereu. Ashu ado ninye kinyang'aki orpastai engarri ekanisa. Itoning'o? Ashu enkisiayiare. Kake etii laduo tung'anak lemeyieu ninche ni support ashu lemi support laduo tung'anak. Nelotu taata metaa keetae eworo nibalai enaduo toki te kanisa. Metaa yiolo ake ajo kagira nanu aisupport oleng'ania
Iyiolo yie ajo kegira ole ng'ania support ng'ania naji. Ore embaye nigira aikilikuan iyie naa nchere amaa naaji te kanisa. Amu kishaa taadoi pee kiata nena baa amu egira doi iltung'anak neifaa pee kigelu siyiok ilarikok amu egelu siyiok nyoo ilarikok. Kake amaa taata te kanisa. Iyiok washirika. Ajo sinanu piilo alo aiteru nelotu naaji metaa kelotu mbaa naikununo nejia. Keishaa nikipik taata iyiok ashu eetae taata orkuak. Nentoki taadii ena nikitodua. Keetae taata orkuak ore ake piiyiolou iyie ajo fulani igira aisupport ashu piiyiolou ajo ore orpastai naa igira aisupport nimbung' te kanisa alo aya kanisa. Nyoo? Nilo kanisa nagira sinye orpastai aisupport ng'ae? Oltung'ani linkaja? Lingira aisupport. Amaa taata kulo kuaki tiatua kanisa. Metaa taata kipoito naaji anaa eneloito siasa. Metaa etabawua tanakata enkata naa keyioloi ake ajo ore kanisa naje naa oltung'ani oshi oje egira aisupport. Ore kanisa naje naa oltung'ani oshi oje egira aisupport. Ninye nche egira agelu te MCA. Arashu doi ninye kedung ilomon kulikae orpastai naaji oitashe ninye nejoki washirika enoshi kata ore eton itu alimu ororei kaata enkiti. Ore amu nena siasa ole ng'ania mategelu pooki. Toning'o amaa naaji irkuaki laijo kulo. Keishaa tiatua enkaji olaitoriani. Yes. Keishaa tiatua kanisa. Aiba kayiolo ajo support iyie kuna kake matang'asie aisho olainining'oni kuna. Haya. Sawa sawa. Maisho sii matang'aki sii olainining'oni. Kake ore naa eton itu king'amaa esimu olainining'oni kiata irkiliku letipat olainining'oni likiyieu nikintayiolo iyie. Kiata irkiliku orari tenewueji. Kiata ng'ole ake oltung'ani likintayiolito iyie oimina. Eton duake itu etumi ilo tung'ani. Eton duake itu etumi. Tapasali nikiomon iyie paa tinitoduaki. Nintayiolo ele marei amu kegira aiposha aing'oru ele tung'ani. Nchere olainining'oni ikilikuanu ormarei le Kesier toonkimpa ewueji neji Esoit orkijanai oimina keji enkarna enye Simon Kesier. Orkijanai ele orok ishopito apa elong pos enchati olchitunyikie eeta sii nkinyara keedo kake oleng ebayieki duake Jumamosi te Uaso Ngiro ntarikini apa 12 ele apa kelikitiliare telaari loo 2022. Eomon ele marei pooki ng'ae otodua. Erok ele lee naa olotii kijanai. Kejo sii eedo kake oleng. Olainining'oni ishopito naa nkinyara eeta olchitunyikie enchati pos elong pos neeta nkinyara. Tapasali tinitodua amu mesidai kidogo dol ake duo biotisho enye ajo mesidai naleng. Olainining'oni tooshoki ilo marei tono 0724 are nabo ime naudo arashu 07 0706 076351 arashu 07 naudo uni ormosori imiet ong'wan ormosori ile isiet arashu 07 nabo ong'wan are isiet uni ong'wan naudo. Tapasali tinitodua ina ilo tung'ani arashu ilo barnoti ntayiolo ilo marei amu iposhete kiing'or kuna wiki naatulusoitie pookin tenkaraki naa ninye ina nyamali emoyian amu kenaji tanaa oltung'ani ake bioto. Neeku tapasali tinitodua ntayiolo ilo marei tenena ambari. Keji Simon Ole Kesier. Ing'ua nkimpa. Ing'ua nkimpa Esoit idie wueji. Esoit oltatuani. Haya sawa sawa. Ore sii eton ng'amaa esimu olainining'oni Sidai FM kiata likae kilikuai letipat nchere kore duo iyie olairemoni lorpaek. Neeku eduo enyamal tenkaraki orkuto oitanyamal irpaek linonok. Kiaki enkampuni naji ene Farmfix Africa Company Limited. Olchani sidai arashu oloton abikoo enyamali orkuto. Olchani eji ole Amigad. Ore Amigad naa kiar neisut tukul mpukunot pookin orkuto naitanyamal olairemoni lorpaek. Olainining'oni le Sidai FM. Ore Amigad naa irpaek ake eoshi. Nishaa niwosh ngiraami 5 arashu nipik ngiraami 5 enoshi pombo olitai naara 20 enkare. Olainining'oni itoki sii aaku ore ele shani ore eka nabo nishaa nipik
ajo sinana vila laitereu engrami nara ntomoni sede wala nini ngoni wala siala shani ishani wo shol tampalino kat nara uni karaja uni wala nini ngoni kwanzi ankara ninkes ribail lunok kwanzi ankara ninkes ribail lunok o meraba ke ankara ni niun omba ankara ni laikes aiterude unoto omba ankara ni laikes daba sali neshasi nura ke be ko na engara ni lota ikes to shagele shanin che bingolo na abishana pilla ikes shwa bibe do ni nyola ni ngoni mila kanya osimu lege yaki nyamali baadaye amuker na kurkurto basi ngai sinyo golo na abishana ni robber orpa ekilino ole ni ngole sida yefem iro sidu bodo ana ole remonti ni asisho la relation ji ole amigad ole ni ngoni wala lashani na kerai mpuguno na abashara shwangirino na abasha awere mpaka kera mpaka ngrami kalusuna bo era singrami tomon ara shude ngrami tomon mpampiere mpaka ngrami nara enkalusuna bo bari ni woni tidi yele garen narok iye wala shani ole amigad tabeki pamoja agrofet wolchokuta agrofet nosima agrofet hightech agrofet solaya agrofet orne bosiana agrofet natin cholo lunga tabeki pakson agrofet shwa solaya agrofet na lunga natin niti sintulele tabeki sunrise agrofet ara shwa sebra agrofet ole ningone shwa mosiro agrofet ara shwa samkim agrofet natin niti na genkare tabeki siana agrofet ara shwa famma gro agrofet ara shwa chenya agrofet ara shwa moskim agrofet natin niti mulot imara agrofet itumela shani ojole amigado la nini woni nari niti si kilgore sabaki josemo agrofet arashwa family agrofet arashwa green grow agrofet nari ni hini yolon kumok na epita amigad e wala nabiko enyamali pokin workuto wala nini woni to shoki wala saya to moso napshana anena awdo iset onwan imiet onwan arashwa wo shoki marankisu dormosol na afshana na bo iset nawdo onwan le pormosol na bo wore amigan ne wala na biko enyamali pok norkurto weta nyamal wala ire moni lor paye wala ni moni FM ewangan ngeju Sidai FM ewangan ngeju Esiba garogolo la nini muni la Sidai FM ewangan ngeju na wetu lo shole ma shomo yoga de shara kabisa nikinjo do ye enkikili kwa na nikinki kwa na ye ndio ki mara mama ni mosi dido la nini muke amara ralo kwa ki amanaji itashorba sene jona esapoto lengania na je shwani nyana nwagera esapoto ma sapota aya ne pugunaji mushiriki kyala kanisa more tandani sana nji saboti ol ngani je kesha naje kuna dine ke awara lo kwako na ilo na ke jingwala rabala to kanisa mpaka akore mse kanisa ngai mangamaro chalo kanisa Sidai FM halo siasa Sidai FM we eba iya era kau ngata gile boleh ngata gile yes right Sidai FM halo. Woi. Yebo ye. Halo. Oh. Oye. Nina mrembo ya. Ngamwa. Nanda ini ligiren. Atiana sedegile na silborisa nje na digile na. Apa ni wala ilo ju. Iya. Kada mi ro gwaja siasa. Donda ni jo gora kina na kada na kanisa Jumamosi. Donda ni ro lo kwa la jo yilo. Iyo lo baide neta ni sai ni kinde gwato ka gora ke ni donda ke ni do le ndo na jeti. Eja donda ke ni endelea vizuri. Hivi. Au na jaga na nwajo. Nego kesha ilo kwa karashe misha.
kenarikino ilo kuak arashu ake naaji enduata ino? Irep iyie ilo kuak tiatua kanisa anaa mirep? Etudung'e doi. Elio ajo itu ibung orkiwa aitobiraki. Kinkilikuanaki amu orkuak nai laijo lelo oitijing'uni siasa atua kanisa. Keishaa. Toning'o, idol nai enaa keyau eworo looladuo Eishaa aibalie dii ninye orpastai naaji tempele kanisa ajo fulani nanu agira aisapot. Mategelu fulani. Ore empukunoto ilo pastai laa siasa ake ninye egira aimaki tiatua kanisa. Oleng'ania doi badala duo nalo ajing atua ororei, neeku ijo siasa ake. Paaro ore taa dii niking'uta loonyor Enkai, paaro taa dii kigira aagelu neeku entamoo nkiri iltung'anak taa ijo ira kanisa. Sidai FM alo. Ai. Iba. Egira nkamore musumbure murua olchamba. Yaba ning'uraki nanu ina. Ore taa tenanu. Amaisapot taa nanu peelo nai ajo orpastai nai matang'or oleng'ania. Ore naa orpastai naa kajo nai nanu peibung'a irpastani. Neomonoki ninche olosho matua siasa tosotua. Neeku ina nai nanu enduata ai. Maisapot nanu ina naa orpastai ogelaki oltung'ani olarikoni. Neeku nejia taa nanu ajo. Right, ashe. Ashe tenkaraki enduata enye ejo misapot ninye ina. Etejo ore ina duata. Kake eitu naa eliki iyiok mushiriki. Ama mushirika. Kai ninye ees. Amu kidim keetae sinche kulikae washirika laa tenedol. Ala te kanisa naa kinyoto dii ajo nejia. Naa tenikemeyai. Naa yayo tapala siasa mikiyieu tene. Neibung. Ntai ine. Kalo nanu ndaa kanisa. Nanyai siasa. Keetae siasa amu keetae nanyai siasa. Aya. Orpasitai orikito. Naa ore adake miteru orpastai aimaki siasa. Washirika wote mitoki nye aure ajo ai. Ino. Toning'o? Naa keyau naa empong'o tiatua kanisa. Sidai FM, hello. Ninye ina. Supa. Atang'amua. Mabulaki nong netii tororek. Ketaa tiatua ning'osi naa mujadala. Ore lelo, ore naa nai nadolta nanu. Ejing'ita dii ilo kuak naa lorpastani kejo naa nanu agira aisapot ng'ania. Ore duo pelo negira aisapot njo akuna ora ninye eyiolo ake. Openy naa taa oltung'ani oloito aitodoli kura. Ore naa petaa kanisa niwuo nadaimaki ororei lenkai. Ejo nanu ajo atabulaki ntoki netii nemurua tororei. Ijo dii tanang'ai tenasheto tororei naleng. Itu taa damu lelo yie tiatua. Paa ijo kitodua kulo olong'i oyai naleng. Ya. Neeku etung'uoki taata? Neeku etung'uoki taata oya? Itung'uoki taata kidogo amu aimua naa chini ya maji naleng. Sawa sawa. Etejo sinye kemaku ina baye. Nduata olainining'oni ninche nena. Sidai FM, hello. Oi. Oye. Oi. Ipo oye. Atang'amua. Ng'entangile. Ore majo nanu tine wueji. Tafadhali ore siai kanisa naa ene kanisa. Naa tenaa kepuku siasa etii kanisa. Aina najo washirika. Emisuju siasani. Naa ore osinka lenkai loitashe torkerere. Eji ore itomonoki metoliki ororei lenkai. Ore tenetoliki iltung'anak ororei. Ejiri tekajoki njo olang'ani olorika. Aina najo washirika. Ore osinka laijo ilo. Ela anya siara tenebaiki erishata. Enkweta empirio. Njo ake likiori enkai. Nepuo duo irporor aasujaki ojong'ata teisie. Oontomonok. Ore intomonok sininche. Injo ake ing'ua ajo ilany isinka loliki iltung'anak torkerere siasa. Iya. Ore osinka leitoomonoki. Njo ake eliki iltung'anak enkai. Neanyu duo ore peiwang' enaa meraduo tejo amu ore isinkan oota emerata siasa njo ake esujaa siasa nepal enkaji enkai. Washirika taata sininche aata ina siai. Ata washirika loojo maisha ng'orng'ong'o ajo olang'ani olorika torkerere njo epuo te kanisa ning'ua enkaji enkai aasitai. Neeku nejia nanu ajo watonyora siasa kanisa waende kwa kanisa ajo ing'ua enkaji
Ashe. Ya kalau nishamu. Pato domi ama amu kidolta la kila mtu netii kinyume anaa kegira agilunore siasa tiatua kanisa. Kake keyieu taadi oshi sinche nore kulo pastani. Njoki erishata yamunalo ketii entoki najo nji. Ore ilaoshoni lenkukuo naa keyieuni orkanisai neyieuni ake likae tung'ani. Ore olarikoni ogeluni naa olarikoni orik orkanisai nerik ake likae tung'ani lemetii kanisa. Ndio. Ore ilo tung'ani ogira aing'oru olorika neyieu support orkanisai neyieu ake nang'ae. Paa kamaa tenelo nekenyu ashu tenelo ade nemutu etegeluaki oltung'ani leme ninye duo ifaa nerik olosho anaa lemeeta enkarriyiano narikie olosho. Emeeku ete neturori ninye kanisa anaa ete neikunaja kanisa. Aji yiolo ajo ata katiba e Kenya naa keeta ewueji neiruhusu pee ore kanisa peedol entoki nemeishaa tiatua siasa naa keiruhusuno peeut. Emeiruhusuno? Paa kamaa tenegirakino kanisa anaa peemenya kanisa siasa. Ng'ae nanya ena siasa? Naa ore taata ata tiatua nkishu ore 90% esajata 90 tiatua esajata naa iltung'anak le kanisa nabo naa iltung'anak le kanisa. Entolikioki ajo tenimiyieu nenya irkanisani siasa nenya ng'ae. Maa eetai tofauti eutaroto wenkinosata e siasa. Yes. Okay? Kaidim atareriyo arashu atuutai atiaki tapala ena ama naaji itasho orpastai le kanisa nejo olosho lai arashu iltung'anak lenkai kuna mpukunot olarikoni odede. Eeta olarikoni odede kuna njejero lenkai tiatua olarikoni odede olarikoni oishaa. Naa ore ina naa eutaroto. Ankara kitasha amushomo yiok erishata amu kadolta olekancho ajo etabawua. Ore ina naa eutaroto. Neetai naa enkinosata e siasa naa naa kaabuku te Biblia najo menya irpastani siasa nemenya irkanisani siasa amu kejeuno. Nikiyiolo ajo ore Biblia neetai sininche ilarikok ootegeluaki tiatua aji. Ore siye nikingo matiaki ildaikani aja kintamanaro toning'o Kenya siasa kaikipashata etukimoro ildaikani aja kiyata ajo nijo yiolo ore nikingo matang'asi aitum aisho lekancho le rishata peekishukunye sii ajing ilo kikuo tuuno tenchata peekiponu teninye ndio olayiarikoni milamari ana ndorobo olomoni saa 12 kishukunye erishata nimiedo milamari. Sangangarana kaye balajo geyo wajilo burge yedingiriana rebo angadi aroro ila ila salama bangani sangangarana kaye balajo geyo wajilo burge yedingiriana rebo angadi Allah iroriani babala ya saya Agoye genendero gangomuno Amurana bauwa walai magira Ega sabuga kisisaro laula Ola iroriani babala yara saya Agoye genendero gangomuno Amurana bauwa walai magira Ega sabuga kisisaro laula Tanada munda inero siwalaula amara yole tumunariendo karorore la agila bolosa olali yoro la lengarana ba
ye anada munda ile siwa laula amara yo le nunarie Allah yo yani baba la yara saya ngagoye ya nedero bengokuno amura na baba la magira ega sabuga kisisaro laula Allah yo yani baba la yara saya Wiragoye ya nedero bengokuno amura na baba la magira ega sabuga kisisaro laula Balaja sabu samilenye yedingiriana rebongaji yegei balaja bayongo birumo yegei bo kuliga bamabaya yegei balaja sabu samilenye yedingiriana rebongaji Allah yo yani baba la yara saya uragole yenero bengo Amurana baba lai makire ega sabu ngisi sarona Olai doriani baba lai arasaya wirago ye nendero ngokundo Amurana baba lai makire Sidai FM ewangan ngeju Logo nyani jonda muno iya hayo yeleya iya hayo yeleya enya na rashanda sinai fama yeni ninyo sila enya na rashanda sinai fama yeni ninyo sila enya na rashegil sinai fama yeni ninyo sila ini ni ngota Sidai FM na bote Sidai FM. Tabai tanagaras tomonare ente pa oleni moni langle Sidai FM ngolongo antarigini tomono isiro laba liare olare elonga lusuniare o tikramare na gele molo moligin jorringiro shiro na saente pa jo ipamurwa ilo benya murwa yolo tiananga na yera wale gurgore sepolo sorengele ransmara olon tolore murabunke gurgore se gregen sugule ngana yo primary limo ajo megra malmui rabake enkera enkisoma dorrike oisha erorana nato igo ormal migroglina sugule je megra na kero bera eramatare ena sugule ora gedna risharani borole loboro ko lo se rashigna do yamba enkisoma rina murabunke gurgore se beye ejinga kina bayre signo rankara ke bana ibalunya jo ekenyamal eramatare groke ina sugul Dalton analol bayano jugu shoto ke to negide je karta na sukul mpaka ne yal wonu Ministry of Education amu inyale na sukul metumiro ngara masomo na itakikana negide jogiri gela committee ana sukul nemegi yolo ngani obol mpaka negide ko kinondo iwo o Ministry of Education pe boli ana sukul ne do murata ki yule master more ki yuko committee Muregi yu committee bane ko ni yola de masa na de nemedi yola de masa lo di fakan na do na sukul to wangai ko malumu ni ga nemedi de masa megi yol malumu lo jole shangil Jiwikli wala sembela na muranga na yo kiti na sukul nga yo kingarta na wala ndo ni ngari na de masa ko kina no ma arta ngi hiti awle sukul ka wala bayina yele sa na ba sa ta na wale bisho na de masa ipimi wala ala do de masa na yela jo sa ta Barane na onto ego ina sugu lengana yo primary balie angorenya sabu ko lengrang karagamba na balunya jemme gre roberaria ramatare na sugu lerna bosse bank sonno ankerenya egrai boro serikal ni tero barana rashege ne do amba seriane e mulobisani rasheg na ramatare tilo grangel ransmara olon tulo merabage county ankararo bejinga ke ina bae resignoro e ke waitana erwata ingression Sidai FM ngorol malmigro ke lina sugol kagene runa kitum hemorike lesimu enye enkaina kironywana ka baige molasrani langlo lomon lina
Alborolo shore gembangro lo mon ibrara beng sumi na sugule ngana yo primary na gele morguli mon jere ajo ibalenji penye ilo penye muresi lenke re county or ke jere su jengro bera rosa gam muru murana ba sharin alborolo shere muru bunke ga jado polo se muru bunke ga jado ko kubrano bose muru bunke ga jado olo saen ibalunya ila roma sa jimere ngolo sapu gole ngolo rin kumo kolenge mere yo sagam muru murana murua hona yelo ina murana ke ajo enachi paroleng rangkara gesi nagra ebrare enkire more ore renjuro na ke orga fanel na account orga jaro joseph jamale lenko ne balunya aja waita na irpere na account orga jado granya malgre suno rangro berle losa gamran kara gangolo losa goleng na ke maiti lo barako lina muruana rolo mon oya kayo gola sirani lang lo molina account orga jaro yolo sina kana pita ole kriyon kina ke sho yo gole lo monte nguto na bagisa na bo ente ba Bona bote Sidai FM. ore shoguna lo mona ibrare mba siasa na gele mo lo mona inchera jo gele aria se barangu gele nomination or kyo male UDR rankare na roga lo mona gola ibala kenye ele lo bogo rienke shango lo geno ba sharankare na roke mo lo kyo male UDR angasina gelo kena abo shilo kyo male le UDR tiaru lo shigelo na kana Veronica amaina na karabe ye tumore lo bogo rina kilo kyo male UDR greng or lo geno ba sha ana rolo mon hoy balinye eno bisay ora gitna risharni zade ya je mishane tumungur shirala boge wati enke shangol organ poke tiaro kaunde ankana roke molokyo male UDA amukelo nagati awangan inarama tare na kele terun tarikini na udo marabegen tarikini tomono ile ola baliumwan ana erreten naribega ilokioma le UDA ore ti shurona gele murguli wa monjere ajo isabu kolongo nyonyito lo benya mroma surura de wodor karian jo keti aburi oleng baya maendeleo tinal borolo shini sulagana ger bare bierisho ore gira ro ya sida ye family na wodor karian te mroma surura ne rejele lo masa jaga na rigno na ekepang ore ko ge gira na ka de mona muru achomba na ibrare maendeleo amukerunga ye gene jere sediro ba kumokoleng Bona bote Sidai FM. ore ti shorona gele morgulo amon wenga murabunke ankarnaro golosa en sabga unti gedi ankarnaro ga jo kala ri ke lotion poge ori murabunke ankarnaro golosa en tirisioro to naramot si poge torreke o sharon bana iprare maintelo lo mongulo imaga dikson sarbabi ola ke shanelo lo gale bunkere murabunke ankarnaro golosa en gre rote murua olo sokon woda musiro tinal borago lo sholema rejo sigala ya wanki balagi nyara sapu kolenge ina murabunge ankarna rogolo saene tinishore mera urbunge lina muruam najo gildo mana lena ko mari da nan weranta ku yang kaya koshoge ada ngurai igimi do warga le bunge yang gaje yo ada mana yi amane to ngoru ye nara na ngoru kanyo gimi liginye Dixon sarbabi obo ola rigogo rianke shailo rigale bunke jamuro bunke ankarna rogolo saene greita dedigen wakilukwa yaro riankalufuni olona ka lina muruana ke olo sogon tewoda emosiro ore tegwejina gele morguli monkere ajo tera serikali siene olo pisani le sirene di lo pisani le p Kenya police reno bosi lo pisani le GSO county yote energa yamara kola sujagan garwisho na shigano yugira ngolongo le rosa enti panagara berasa la rugo ibalonyika ajo la broglo suama orbas le sugo na bo ne rometwa olerfo ai ala rawani lilo bas nebe ke sengara na ra esiane sugol na bo erba toro gloris asini engias na gagwa or mogure sabu gol ngalo banya na counter ge era de yamo tianga jo ke boye itamela loboge o tumie kentioro na yeke serogota na mesheria lobogo irasha jo geri na geri sirimbro oswama na gara sabugari na lo shon ora gedi na risharani bangura ila ko ngoina kaun jagra se kon rabaran esiriani dankara na gen karwisho na sabugari na borolo shon ora ko o senetelina kaun de ge yamara kore gelo tiana ke chumba murko menne le jo kishana serikali gero gelo shilo ma zenkiro sholenge dankara na na sabuga tina kaunti yomara kore mo hala broglo swama ore Fred Matiang'i na minister shigna do yamba sirene atwelo shon
neimaka kulo omon egira airo tenkang'iro e Nairobi. Was in violation of government policy of moving children beyond 6 o'clock at night. The attack took place at 10:30. I've spoken with the Inspector General of Police this morning. You good people in education and the particular TSC will do your job after we have done ours. Na lelo omon oing'ua Olkitari Fred Matiang'i orministai leseriani olosho oisho yiok enkiring'oro dorropu oolomon lang'irok naa saai enteipa ore ebaiki saa nabo enteipa naa itum nkoroki okulo omon orkulie kumok oleng tenguton. Kaji enkarna ai Ole Kanchwel Edward. nabo tesidai FM. Shaba etii ninche atua ewang'an ng'ejuk netumito yiok toontomoni saalo 0.0 Sidai FM. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Embuku orgalatia ematwele orkereri lenye are nejo nchere entaretukinoto ilolan olekae amu tena ntabaya nkitanapat e Kristo. Olainining'oni lang kiomonito ormarito le Punti eretoto tenkaraki orbarnoti lenye otamoyia terishata naado oolarin oaramiet. Ekeji enkarna enye Duncan Lekakeny Punti. Etabaaki toosipitalini naapaasha nebakitai tena rishata tesipitali e Moi Teaching and Referral te Eldoret. Etabayie biili 500 negira aponari anaa nkakeny reto olashe lenkiteng'ai. Kiomoni yie piret ele marei tenkiretoki nikitamayiani Enkai eimu kuna ambari ormosor naapishana 0796 31 77 43. Kimayian Enkai tenkaraki eretoto ino. Sidai FM ewang'an ng'ejuk.
Ayo tiaki. Nakitaasa. Ai hapana. Atunie irpaek na polea. Ore pee ebulu abaiki nkung, basi nawosh erafera Amidas oyarafita Crop-Boost. Na ina piidol ajo kipilipil negoli sii. Shomo taata tuno irpaek linonok tena polea naji Eneyara Miller Power. Ore ake pee ebulu abaiki nkung, niwosh era Amidas. Ore nebo era Crop-Boost. Ore sii enias, indownloada ilomon le Era Farm. Oipirta oloing'ang'e piitum atayiolo mbaa enchan enikununo wenkata sii niunisho. Itum empolea Yara toldukai pooki likitaaniki le Yara Agrovet. Arashua iwoshoki Rafael Ole Mayone tormosori 724 Arashua iwosho olaini limilaktoki lormosori 8 ormosori 7 Yara Fertilizer empolea sidai nelelek neminyal enkulupuoni olchamba lino. Sidai FM, ewangan ngejuk. Sidai FM, ewangan ngejuk. Gideru no rai nano kayo janga yela la yorgo loche megi dunga ya silikine megi menu amu menyanyo bingolo nyanga yenu ora na gideru no rai nano kayo janga yela la yorgo loche megi dunga ya silikine megi menu amu menyanyo bingolo nyanga yenu. Shada ni jingwanga jai amu maharo loriga sidai lironye ingilo kumyodo ni neiro loriga usilale yobara la rudungwari aulo medidinga ngolongi nabige modengima turge kunara boshongara ineiro liren neshanga yana shamurega lorye yo borore lenye ginju yene medu boro ora na gidengideru no rai nano kayo janga yela la yorgolose megi dunga ya silikine megi menu amu menyanyo bingolo nyanga yenu ora na gidengideru no rai nano kayo janga yela la yorgolose megi dunga ya silikine megi menu amu menyanyo bingolo nyanga yenu. Negi ngwari mwere negi didi ngai bauge mabamba na rai wanyasi na rorire lai aida yoga wana nyogira na barmare lai amai barmana wengi nyale rungani na rum ninya barumo ndoro linya mirengaria na sotagiri wilega rashwa maomonisho midala nyogira migri manda sinilimen ninze borwanga iba ishoba ya garasha ora na gidengideru no rai namo kayo janga yela la yorgolose megi dunga ya silikine megi menu amu menyanyo bingolo nyanga yenu ora na gidengideru no rai namo kayo janga yela la yorgolose megi dunga ya silikine megi menu amu menyanyo bingolo nyanga yenu. Gideru no rai girini do amore na girira la liranga yengoilo tabalage ya mashomola lolo iguma amu memurianga ya idware nano ka bolo gento mirone mege negara derere ne mesa sideira du ya namo ora na gideru no rai nano kayo janga yela la yorgolose megi dunga ya silikine megi menu amu menyanyo bingolo nyanga yenu ora na gidengideru no rai nano kayo janga yela la yorgolose megi dunga ya silikine megi menu amu menyanyo bingolo nyanga yenu.
ailepunye osiligi lai eimariri Enkai amoro laigarakino nemiruhuruni ninye milango lenirotie enkerai okishi amu sapuk orng'ur lenye merendamakinet Enkai ai tadamuaki nemekinchambitoyo mwandanako nekinchotukoto ore ena kiti enkiterunoto ai nanu kayoki Enkai ailalalai orpolosie mekidung'oki osiligi nemekimenu amu menyaanyuk ingolong'i Enkai ekenyu ore ena kiti enkiterunoto ai nanu kayoki Enkai ailalalai orpolosie mekidung'oki osiligi nemekimenu amu menyaanyuk ingolong'i Enkai ekenyu Enkai ai tadamuaki mekirikino amu yaripik osiligi lai tenakop ekwatiki irkumok iloipono lenkop kake yie nanu akwatiki epekinchi nanayieu inashurieno osembe welai eretoto nataana tenkata enyamali nchooki enkoileli enakop enkoileli ekepet mimbelekeny orpurkel lai metaa osupuko ore ena kiti enkiterunoto ai nanu kayoki Enkai ailalalai orpolosie mekidung'oki osiligi nemekimenu amu menyaanyuk ingolong'i Enkai ekenyu ore ena kiti enkiterunoto ai nanu kayoki Enkai ailalalai orpolosie mekidung'oki osiligi nemekimenu amu menyaanyuk ingolong'i Enkai ekenyu Olairemoni lorpaek mekure duo enyamal tenkaraki enyamali orkurto kiyaka enkampuni Farmfix Africa Company Limited ewalata nabiko tialo enyamali orkurto olchani sidai te pookin oji Amigad wor irkurt loompukunot pookin oitanyamal olairemoni lorpaek ishaa niwosh ele shani oji Amigad irpaek linonok tenelo nidol enyamali orkurto ishaa nipik ilitai 20 enkare ele shani ngrami nara 5 tekuna kirikinot 10 grams 20 grams 50 grams 100 grams 250 grams 500 grams or 1000 grams naitum te agrofet pokin nekranike teni yeni yolonku naipita eleshani toshoki wala saya tolmosori nawisena arenaudo iset ongwan imet ongwan arashwa marangishu tolmosori nawisena na boisit naudo ongwanile ormosori nabo wore Amigad na wala na biko enyamali pokinor kurt tolairemoni lorpai Engaye Danieli Yosha Kaomo Engaye Danieli Yosha Kaomo Engayo Hallelujah Yosha Kaomo Engaye Isaya Yosha Kaomo Hallelujah Yosha Kaomo Engaya Hallelujah Yosha Kaomo Hallelujah Yosha Kaomo Hallelujah Yosha Kaomo Hallelujah, Yosha Kaomo. Hallelujah, Yosha Kaomo. Hallelujah, Yosha Kaomo. Dasaro shola. Kaomo dasaro baba. Kaomo dasaro. Hallelujah, Yosha Kaomo. Hallelujah, Yosha Kaomo. Yosha Kaomo. Jodanagi na brebes. Algamba. Tende. Ikasane do bala ne mugi yonkonye. Jodingiri nyanya ne rumurumi. Ora le. Jodingiri nyanya. Oyo sí. La mami ya que no me Yosha Kaomo. Hahe. Hallelujah. Yosha Kaomo. Ana di soprano. Hallelujah, Yosha Kaomo. Hallelujah, Yosha Kaomo. Daiba. Sampon nyona bigira hakikisha jo lazima bi tana chorol keyboard ni mera.
Najua. Aja. Negara najua amu tumebarikiwa na sauti. Ramayo najua ngairo osa ni boy. Kende maro keyboard ada nyo. Keyboard ishoruno tekeper. Osho. Amen. Ora kana jibeji. Masa ake tumieki lo keyboard. Kweli. Keeta enkishoroto emakeon. Pookin. Orkeyboard ishoruno tekeper. Ontomonok mitamoki kwaya. Keeta ake nche kwaya enche naa kore ake peejo kiranyita. Bas. Nerany. Enkolong Friday nikitushukunyana nini ngole sidai FM. Oh yes, ya Sarangir oleng ngengena rapil. Ndio. Kitu nona jenjata. Era na yeni nikiru no nyana ba me yenjata. Na ba me yijiro na inyoja. Amadei. Yule ini jo na ba me tenya siasa ta kanisa. Me benye siasa ta kanisa. Kake memitikino orkanisai. Ana oltung'ani ojeuno penya siasa. Teduata itananu. Tiatua kanisa. Memitikino amu kore dilarikok oogeluni neme iltung'anak lemejeuno ake erikito. Kerikito iltung'anak lemejeuno. Kejeuno dii sinye lelo wastani. Nejeuno sinche siasani. Ama sai paato tenemutu duo ira orpastai nekira washirika udomi naitashe ashu itashe udomi eyio olorika nimirr iyiok tina kanisa amu kitaa siasani. Nining'u. Erejo didomi mamiranda. Meidimayu emeneja. Paa kama teneji menya irkanisani siasa, ng'ae nanya siasa. Niyiololo ajo kore sajati sapuk ormaasai tena rishata nejeuno. Kama tenimikinya siasa, ng'ae nanya ena siasa. Akaliki. Mincho yiok mainosa. Inyoraa ake ninye matawaliki tewueji nidim ake paawaliki. Kaaliki incho yiok mainosa loopeny. Atejo naipamei. Amaa naaji amu nenayie nira olairukoni niyiolo taa siasa. Kitejo ng'ole ore siasa game inkine noma. Enkituaa game enking'asia. Itoning'o? Ore naadii amu kepaasha naadii ilo aing'oru olorika tooltung'anak. Watajeuto waleitu. Kesipa kenya irkanisani siasa. Kake ama naaji tenelotu mpaka neeku ekimpung' aapuo toonkanisani nikitii aapuo enda nkae kanisa amu enempati naje keishaa. Ore entoki nagira ayau. Etaa dii. Ama naaji tenaa kedumunye orpastai te kanisa nejo maisapota koleng'ania keishaa. Ore naaji ena narikino toning'o tenanu. Kesipa keishaa nikinya siasa. Mekira siyiok iltung'anak oogelisho negeluni iyiok. Kake nikipal naa enoshi siasa namoroi nikiyiolou nkatitin narishat ajo kaa kata ena natii naa kaa kata eishaa najo nji naa kaa kata mishaa najo nji. Kanyoo agira ajo tene? Kesipa kapuku naaji alo aing'oru olorika nara sinanu orpastai nira mshirika. Itoning'o? Meifaa tenanu nainyototo ajo torperere entegeluaki oleng'ania entegeluaki ake ashu entegeluaki entapal oleng'ania ama peedi anya nena tokitin teboo ekanisa. Neeku atua kanisa dii nayie ianyita. Atua kanisa nanu ajito? Ata toorpastani, ore toorpastani teboo emitoki anya siasa. Orpastani aing'oru ilorikan. Enkai ai. Keng'as oshi aing'ua ninche kanisa? Ina naa dii ayieu naikilikuan amu kekiata esiana orpastani oing'oru ilorikan. Ogira sinche aing'oru? Nerikito kanisa? Eji naa keeta ake ena title neji ake orpastai oleng'ania. Ore taa teine mee dii entaboi eneing'oru sinye orpastai olorika. Amu ntodi maikilikuana naipa. Atejo mee taa dii entaboi sinche teneing'oru orpastani. Amu ore dii erikore neme dii itani. Neme dii entaboi itijing'a. Toning'o taa tening'oru kitegemea ajo kai inko tening'oru. Toning'o? Amu ore siasa kweli neeta ups and down. Keeta mbaa kumok oleng chafui. Kintelekini olchafu. Toning'o? Tetiu enaa lang'ole tung'anak letoning'o ng'ole likiimaki toosai enteipa nkasisin iltung'anak akeyie oogeluno tiatua nkishu ajo mishaa sinche nenyikaki siasa. Toning'o? Amu ekintelekini, ikiji, nikideki, nikimori nemeeta ake ninko. Amu ore naa dii siasa naa interest.
Ma, iye wade nitum enaduo toki. Neeku intumia nkoitoi pookin, nidekisho, nimorisho, piitum. Kake ore sii torpastani, meeta dii entaboi nai nening'ono. Kake, ore dii enikijito, meishaa nepuoi atua kanisa anya siasa. Toning'o, keetai entoki naji eutaroto, neetai siasa. Toning'o taa, keutaroi doi ore piitashe orpastai neutaa iltung'anak. Neutaa olarikoni. Ore sii neutaa sii ata kulo tung'anak ajoki kulo dii washirika ajoki, ore taa enikias, amu nena siasa. Emikidoiki taa ngumot torrok. Kake maitasho tesipata king'oroo oltung'ani king'oroo sipat, king'oroo sii oltung'ani nai oidim ayau oshilaa sinye esiai Enkai. Kwa mfano taa. Kake kama terishata nikitii, etumi obo oidim aitasho nejo nejia. Ma. Enkai paatoodo. Dosio matoponai embaye nabo natii ene. Nchere, ore sii keng'oru orpastai kura. Ashu olorika. Metegeluni. Itoning'o? Kake, matonyo naleng aibelekeny iltung'anak lang indamunot. Maibelekenya toonkoitoi kumok amu, ore entoki nayiolo, kiwaita apa yiok siasa neemoro, ewuei netii oloirerio, kiwaita apa yiok siasa tina pukunoto. Kake kidimayu naaji peenyai siasa ake nemeetai nena baa pookin, nemeetai enkiba tiatua, amime naadii oshi olarrabal. Niteng'enieki iltung'anak, kake eton elakwa. Kake etii nadi ena toki nawaita apa iltung'anak tooltauja lenye, ijo ore siasa kilomena oshi torrono. Ina naaji agira ayaki metaa ielewa nji. Enaa ining'u tenkoitoi naijo ena. Kumok ing'ok naasitai tiatua kanisa. Iyiolo? Kumok. Kake keasitai ing'ok tiatua kanisa. Naisudoro. Tapala tena onkirorot esiasa. Neeku ata dii tinikijo olchafu nyoo siasa teneyai atua kanisa. Keetai irkulie duruki ootijing'a apa tedukuya. Yiolo? Ore peetii nejia, nilo amaniki ore ele tung'ani peelo apuku nejo mokaratii ena kanisa, mikimirr dii entoki nabo. Ananyo. Mikimirr duo maamirr duo tenalotu nejo paato te kanisa enye taata. Mokora aikaja. Mokaratii ena kanisa aibung'ito tenkaraki ena wena. Ayieu naa ore kanisa ai naa ng'ania isapoti. Maamirr ina. Amu ore peenkirrukoto. Ore kaliki ntae enatii ene. Kingira aing'oru irpastai otii ene. Ore next week, enda wiki nalotu, enkolong e Friday. Yes. Aolong. Enkolong naijo ena next week. Enkolong e Jumaa. Ndio. Naa, kaomon ake naaji pee kinkonji. Kiponu ake sinye mbaa ake siasa o kanisa. Amu lorkuaki taata le kuna pukunot. Nekiata ina olong, ekiata orpastai. Oroo siasai. Nepuku ninye te kanisa, te siasa, olarikoni taata le kanisa. Etaa MCA tenkata naje, ajo sinanu naa, nipun teine. Erikito taata esiri Enkai. Neeku orpasitai. Ekiata sinye orpastai. Ajo sinanu piilo aitereu ekitu sinye likae pastai, oboita, oitoki sinye alotu aliki naa yiok laa itu naa ninye ejing nena baa. Etubulua ake ninye te kanisa. Neeta enkong'u. Neeta ajo sinanu kuda kulie baa. Yes. Nikiponu ayiolou nena baa. Nikiwosh pasi. Nikiwosh pasi. Nena baa. Ndio. Neeku mikitanyamal duo oleng. Tekuna tokiting. Ore tenda wiki, neponu aliki yiok nkumok. Neponu aliki nena yiok nena kanisa kejo ninche tombaa esiasa. Kabisa. Kishoruno nai nilo oltung'ani aosh siasa te kanisa. Maanye irpastani, kishoruno nai metang'oro oltung'ani oloyieu te polos e kanisa nilo washirika maimene. Tenaa kelio enaa empisha nai naewuo oro enaduo anisa. Kitadua dii nkanisani kumok oleng naatooro tenedung'udung'o tiatua. Naa mbaa naijo nena naawor. Amu siasa, kila mtu neeta interest enye. Ejo leng'ani kalo nanu Enkai, kalo nanu enda anisa. Oleng. Eyieu ore mwisho yiok erishata. Olainining'oni kiata orkilikwai letipat oleng tenewuei le fertilizer empolea ena sidai oleng naing'ua enkampuni naji ene Yara Kenya ninche oitaituo ena polea naisul te pookin teyie olairemoni loorpaek
ningira ingoru fertilizer sidai oleng nila apik olchamba lino olainining'oni lai ishorutua Yara Kenya ewalata nabikoo eeta mpoleani napaasha sidan oleng naitubulu naa nanyor sii enkulupuoni olchamba lino olainining'oni nenyor inkaitubulu inonok kabisa nikincho noto dupoto enkiremore nitii ore ena ampuni naji ene Yara Kenya etejo ninche nchere eeta fertilizer naji ene Yara Miller Power ore ena fertilizer naa enaunieki ore enoshi kata ingira aun irpaek naa iun tenebo ena fertilizer ore piki tengumoto irpaek are ashu kunoshi lipik nipik ena fertilizer naji ene Yara Miller Power ore sii aitoki olainining'oni neeta enkae polea naji ene Yara Vera Amidas ore ena polea ore enoshi kata etubulutua irpaek linonok aabaiki nkung toning'o taa kitabaikitia irpaek linonok nkung baas nikurokinye ena polea naji ene Yara Vera Amidas minyel enkulupuoni ino olainining'oni lai naa keponiki entoki naji nitrogen tenebo sulfur ajo naa nanu naa amu ias entoki naji top dressing ngira taata akurokinye ena polea irpaek linonok nisho endaa nisho metubulu sii aitobiraki sidai ena enkae polea sii naata ena ampuni naji ene Yara Kenya naji ene Yara Vita Crop Boost ore siinye ena naa nchere ore enetubulutua irpaek linonok aabaiki nkung olainining'oni niwoshie ena polea naji ene Yara Vita Crop Boost olainining'oni ore lita keruk ena enkare ena ore lita nabo ajo naa nanu naa ipik ake lita nabo niwosh oladuo shamba lino akurokinye taata irpaek paa keeku ore kuroki kuna kulukuok entonata orpaek netii ena polea naji ene Yara Vita Crop Boost nilepunye nisho ngolon ajo naa nanu naa neponiki nitrogen tenebo sulfur iladuo paek lino peetumoki atanapisho esidai ing'ua ena ampuni najo ene Yara Kenya naa teniyiolou nkumok oleng naipirta ena ampuni najo ene Yara Kenya olainining'oni lelo tung'ani ojo Rafael Olemayiani liwoshoki te 0722435197 ormosori naapishana are ong'uan uni imiet nabo naudo naapishana tooshoki Rafael Olemayiani piitumoki atayiolo nkumok oleng naipirta ena ampuni najo ene Yara Kenya naitaituo kuna poleani sidan oleng nikincho dupoto tenkiremore nitii indim sii atoosho kuna ampari epesho 0800720517 okay ndo megila na nambari 0800720517 ora piwosh na mentalaku aitoki ashu mikinchaji aitoki mikintalaki aitoki naikilikini mbaa kumok oleng king'amaa lopisani le Yara Kenya nikiutaa ninye nitumia mutum te Agrovet pooki nikitaaniki tijing'a akeyie nijo kore fertilizer enoshi polea naji ene Yara baas nikilikini taata naa kenoshi nakurokinyeki enaa kenipik enoshi kata egirai ingira aunisho nikilikini aitobiraki tenkoitoi naawang' aitobiraki nejia ikununo mbaa olainining'oni lai eshomo yiok erishata kabisa milamari matalak olikae kilikuai otii enewuei ng'uenkiresh masaa nkishukoki olosho enkoitoi tenaa kelulung'a Sidai FM enkiyang'et naropil te Sidai FM ewang'an ng'ejuk Sidai FM ewang'an ng'ejuk Ashe olaitoriani lai tanawuona parraa mbaa supati nikintaasa tiatua nkishon ai nalau ajo nyoo aidim nalaakini Kamajo wala agiye subadi niraza ngayai nalau ajo nyoo Kamajo wala agiye subadi niraza ngayai nalau ajo nyoo Kamajo wala agiye mareni ginjo ngayai nalau ajo nyoo Kamajo wala agiye mareni ginjo Inyabajo nanuol marelai Abandoria Indoria jani mindisiang Abandoria
Indoria laranya tu baba. Abandoria. Aishoria. Indoria amuninara. Abandoria. Aishoria. Kana jawala giye wa mamuni kinjonga yai. Kana jawala giye wa mamuni kinjonga yai. Kana jawala ki yo di shopese lai. Kana jawala ki yo di shopese lai. Inyabajo na nuol marelai. Abandoria. Aishoria. Indoria jani mindisiang. Abandoria. Aishoria. Indoria laranya tu baba. Abandoria. Aishoria. Indoria amuninara. Abandoria. Aishoria. Kana jawala giyena panyini giye wanga yai. Kana jawala kina panyini giye wai dorelai. Kana jawala ki seriani olosho. Kana jawala ki seriani olosho. Inyabajo na nuol marelai. Abandoria. Aishoria. Indoria jani mindisiang. Abandoria. Aishoria. Indoria laranya tu baba. Abandoria. Aishoria. Indoria amuninara. Abandoria. Aishoria. Kana jawala giye bayalirin jonga yai. Kana jawala giye bayalirin jonga yai. Kana jawala giye sargeli mai pukori ngayai. Kana jawala giye sargeli mai pukori ngayai. Inyabajo na nuol mare. Indoria jani mindisiang. Abandoria. Aishoria. Indoria laranya tu baba. Abandoria. Aishoria. Abandoria. Kisuya. Abandoria. Abandoria. Una cosa. Kayaknya
ndio anachaka si. Nani? Yeye la kanyi beni. Kana wewe ndio dada Yeye la ibidi maingora nkaji pookin najo kanyo shida. Amana. Ataranye lo singoles. Abandoria nkishu ya. Abandoria. Ne we de na kanyo nejo. Wewe ni yarana yegi bodi. Ora aye. Kaji yarana yegi bodi. Aya sasa dolar kile ni wele Jamison ngonche jiro tuko ndani ya shole ndangara kena. Olol chulai role jiro sininya daswaren kide shani karmino loud and clear. Oh yes. Ye ez ole koipa jiro sininya tiatwa later shole ndangara keda. Kan kim ngayo jiro sininya tiatwa dolar sininya Charles Lawang Ogata Ogato Nyamira county asholenga dollars ne bless mayan ejoro sinaria dollars ne kilikola Black Enoch asholenga dollars ne kilikola Kine Philemon wor kilikola ne wele nkipore de yo or kilikola Daniel Maina wor kilikola ne wele Becky Koirag dollar kilikola Eric Yule Moja wor kilikola Maranko Gideon Koriata Junior wor kilikola Sumpeldan Edwin le Kinima Sante Koriata Junior toki Black Enoch toki Ormara Sonkoi adolo kilikola Kiptunen Joffrey. All right. Bena na nyochor kilikola Esther. Ado kilikola Benjamin Umcheni. Adolo kilikola Kutuk Kume. Ekurarwa adolo kilikola na kele Dixon Santore. Ado kilikola bena na nyochor kilikola Oscar Twala. Kelvin Nampapa. Ado kilikola Edwin Lekini Masante. All right. Soma karibu lolagele ko pokin honorable MCA Kitia. Isaac Sudi. Koto kume ila soma lolagele ko Isaac Sudi na Sieku Nash etisinyatwa Kefo Klein Karanja na Bala edil toroi jilo lole wanda sobenente bale musanka eti na Melok Sekenani Girls High School. Hi. Asholen hi. Sekenani hi. Abi na wasalimia. Ikagira no iroge hi. By the way. Le musaka peana salamu. Peana salamu hapo Sekenani Girls. Wasalimia sana. Nimilagi na zugul. Alas ni. Ala. Yeah. Ina ina zugula washe muyi. Asa. Asoma. Alendro. Dewa nungoita yo sande sana. Asholen sankalo lol tuwari. Inaenda unava. Ninjo vedroza. Ora na yara rigida bro. Na ingona admission nalo. Ninjo kejo skat. Dress. Na keja aiba. Hiyo sukulu. Nashidwa kala ninjo show. Hapo. Skat na desho viteso. Oh, skat. Okay. Ninjo skat. Blouse. Asi. Neido na megedo wakibulor munye na ala. Rodrigo, Pato. Pailo la capa. Yo ina shida ona idogi juro daga na igodo ala bad ne shomo. Itu ada bailo. Ida ushio lere le jari alu. Sugu lo yera. Ida bola hamo. Sila basna na. Hello. Ye. Tahu jadi ki ngori ke lerungan. This is a speaker sage. Ko mo rangomo. Aya. Ngara no. Gugu. Ora ne wona ye ndo do hina yusa elelera kulo so yuro. Ora daga. Ora yorko. Oyo sai lagi amni boror. Yo na di boror lele. To ni ngora. Na mo jodi ngora yake. Ai. Oye ga bilado. Amada gi. Jore bi ngora lo diallo. Aha. Jodi yo group balari ye. You flat. Oh, ki isiri ya ga. Isiri ya kale. Ila gola bo. Ora gola bo. Ni diari gola so rogo diari. Oh, yorgo. Ejo diang wa ga la. Verdad. Allah ni gani kita jajan kara ki yel ki yamar dari sara bokin. Share lo como sucede yo lo reguila mtandao. Yes. Bokin le Facebook, YouTube,
Twitter asante sana kile jasho oleng amgira edo la kan tule tabawo be shujun ko rokyo lo mona sana nale wala ni ngone ende iba kitu bare ko la ngara bege resara yo na mimi kitu mo yo ko la ngara bege wala ni ngone kidu ya jola duri yani tenda wiki kibayaro la duri yani entiba na mayana to gar mare edo la kan tule ko rokyo lo bye bye wala sare Arabayo loy ningelo burgela era wanga wala gira lai nalo irora ngai rodo nyole sulai ai bolake gila bana Arabayo loy ningelo burgela era wanga wala gira lai nalo irora ngai rodo nyole sulai ai bolake gila bana ya boronga ndobo oji ayo why mayo se no gole ne bondama ne bayor mare lenye ne bayula la yenye ne jo yengi rogenye kamoro yangai ne jo gijorera yupume hegurebo Nanyage doye kolongege yaino Nejogi ayubu mae agabiga gaishu Amugere angaya yangara yare Anabayo loibinge lorburgela Era wanga wala gira lainalo Yorangai rodonyole sulai Ay borlaye gila mano Anabayo loibinge lorburgela Era wanga wala gira lainalo Yorangai rodonyole sulai Ay borlaye gila mano Adamana bana shena jangarna hana Arobi golari kumo mene gerai Eule